He mea whakara ke te rōpū wāhine Māori toko I te ora ki roto o Poihākena, e Doris Cope me e tahi atu I roto I ngā tau nei. Hei aha, hei aro matawai I ngā momo raruraru, e pēhia nei I te iwi Māori e noho ana ki tērā whenua. Pērā I ngā raru mauhere, tai o tura ki ngā tikanga mate aone. He wahine Māori kua roa nei tana noho ki Poihākena. Nā tōna kitenga I nā taumahatanga e pēhi nei ki runga I nā Māori o konei, ka whakaarahia e Doris I tētahi rōpū wahine toko I te ora ki Poihākena. I felt that we needed a voice for Maori women. There's a lot of issues here that need to be attended to, and our women have always been vocal in whatever they felt was necessary. Mai anō I tōna tīmatanga ko nā tino kaupapa I tiro nei e rātau ko te nui o ngā Māori e mauhere nei ki roto I nā whare here o reira. Since about 1988, we've done it continuously and visited inmates inside the corrective services all around New South Wales. And as a result, we've made very strong a relationship with Governor George Clark. I think we do it because we care. I don't know, I care about our youth. Engari e haranoa ko nā raru anake ka whakatinana I nā kaupapa o tēnei rōpū toko I te ora. Engari ke ko te mate aone hoki. People like myself that come over and they're on their own, which I was, you've got no family, you've got no whānau to lean to, so you get into a group like this, and I've always made the League a sort of a family gathering, and I've sort of treated it and encouraged people to treat it like a family group. Nā te rereke o te whenua kua kitea I te rōpū nei e haranoa I te mahi nāwari. We haven't got a lot of money because we don't get any funding at all, so we're self-funded. And most of the projects we have, our members pay for them usually out of their own pocket. That's the honest fact. I'd like to see more contact between the two groups, because I feel that we could work together, especially with our youth. Ko te wawata o te rōpū ia nei he whātoro anō I ona pakiaka ki wāhike o te pāpakanui, kia kitea he marumaru mo te hunga Māori kei wāhike atu e noho ana. Rāpara tā whai mai Poihākena mo te karere.